ngase ngithelekile phakathi dokotela wengifunile phela wangithola mayelana nohambo lwezinyo ngathi no dokotela awungiphuthume nespecial onaso lapho wathi cha sithintile ngitshela abantu ukuthi u-L u-U u-4 550 ayabutha amazinyo acobozelayo la Dr. Mahota liyabhubha u-T W u-silver gold u-800 mase kuba yini ama-folds atholakala futhi nawo nama-brace lokho nje ngifake kuyatholakala phakathi angizoshona phakathi dokotela asametha dokotela asihambeni yoklina amazinyo Wendo mshela kanjani Wendo mshela ayizakhali kuzani zakhali kazo zokusifile ngeke udokotela umuntu enze iplani le amazinyo acozelayo ngesimele lokukhamisa hazo kwethu ngcono ke namhlanje ngibakhombise ukuthi ispecial esikhona samazinyo ngokuhlohlona kwawo sipho amazinyo babona ukuthi udokotela ukhona amazinyo nawo unayo location